Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 120, number 120 of the Afrikaans reading of the Holy Quran. En dit is die Heilige Quran by Imam Baker. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Ons is nou bezig met episode 120, hoofstuk 6, die groot vee, Surah 6, Surah Al-An'am, afdeling 3 van hoofstuk 6. Afgode dienaars se getuienis teen hulself. Hulle getuienis teen hulself. En wie is onregverdiger as hy, wat 'n leuen teen Allah en sy boodskappers versin? Voorwaar, die kwaaddoeners sal nie suksesvol wees nie, nooit. En op die dag wanneer ons hulle almal bymekaar sal maak, sal ons vir hulle wat afgoderry gepleeg het, sê: Waar is julle valse gode, waarvan julle gesê het dat julle hulle besit? Dan sal hulle antwoord niks ander wees nie, as dat hulle sal sê: Allah, ons Heer, ons was nie afgode dienaars nie. Kyk net hoe hulle hulself bedrieg, en hoe dit wat hulle versin het, hulle in die steek sal laat. En tussen hulle is diegene wat na u luister, maar ons het sluiers oor hulle harte gewerp, en in hulle ore is doofheid. En sal so hulle elke teken sien, so hulle tog nie glo nie. Wanneer hulle na u kom, argumenteer hulle met u, die ongelowiges sê: dit is niks anders as stories van die ou volkere nie. En hulle verbied ander dit en bly self ver daarvandaan. En hulle doen niemand anders as hulself skade aan nie, maar bemerk dit nie. En as u dit maar kan aanskou, wanneer hulle tot voor die vuur gebring word, dan sal hulle sê: o, kon ons maar teruggestuur word, dan sou ons nie meer die tekens van ons Here verwerp nie, maar ons by die gelowiges skaar. Nee, dit wat hulle voorheen weggesteek het, sal aan hulle bekend gemaak word, en al sou hulle teruggestuur word, sal hulle tog maar terugkeer na dit wat vir hulle verbode was, en hulle is gewisse leeunaars. En hulle sê: ons lewe bloot in hierdie wêreld en kan nie weer opgewek word nie. En as jy maar kon sien, wanneer hulle voor hulle Heer gedag word, hy sal sê: is dit nie die waarheid nie? Hulle sal antwoord: ja, seker, by ons Heer. Hy sal sê: proe dan die straf van julle ongeloof. Proe dit. 120. Please join me in the next episode, which is episode number 121 of the Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Please do not delay. Get your copy of the Quran from the IDM 0313046883, IPCI 3060026 or 27,
and the Muslim Judicial Council 021 684 4606, or Muhammad Hardware 0123746102. And this particular copy from which we are reading, I obtained it from my friend Jones Yunus Musadada from Musa's Insurance Brokers, who got it from Muhammad's Hardware. Please remember to subscribe, to follow, and please share this with other people as well, since knowledge is light and we need to help South Africa become a better place and help the world become a better place. And the starting point of all of that is God consciousness. You should never ever remove God from the equation of your life. Stay well, stay strong, stay mentally focused. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.